na eto mai pe ato atu ko hai tene whaalam si e ku o whani ene whakautu sino na lauto e ku mafu tupu anai se te mohe wale na alo heme amana heme o momaki na alo perfefenai aho e poni mo e kumisi ma arifekina toko ibisi ame pope ano ahoni ikai lava o matuuaki manatuni ene ulumai o formeni ki hokusino na alo heme amama na alo perfefena aho e poni mo e kumisi ma arifekina toko ibisi Ko kore ke u hufanga mo henga hi tala whatapu ko tope o ku wha o atu pemiheni ka ata mo e whainga maari e koe ni ke whahau katoa mo polokalama koia ki he ahoni o ku i koe whatwhanua fo ou a ia kong heni pia mo piveni piukala i helaine ke ma whahau katoa tau polokalama koia ki he wikeni o ku taitale rei ki mo tolu ko toa pe kainga o ku mo mamata mai ke tau polokalama mo lava mai ke tau kau whataha i he polokalama whatwhanua fo ou ki he wikeni pia ku whataonga pe kuangola rei atu e tau polokalama ke te mo tolu ki a pina i hono whahoko atu ko ia i he ahoni. I he polokalama whokeni ko i wikeni hono ua a hono whahoko atu e tau polokalama neongo na e polokalema a e polokalama ko ia e wike ko osi e te maa whenga ho malere i taha ke o atu e polokalama ko ni malotonga o atu e polokalama ko ni live et pe i he tau pesi Vipon Media Facebooka pe pehe whoki ki he pesi Vipon Media i he YouTube ko ngā ka ai ha paloparema e te hoko i he polokalama o malawa pe ke tau kei mau pe ai polokalama ko ia ko osi hono whahoko. I he taim tatau pe whoki ko ku whahoko atu ni hono wiki hono wai tau polokalama pe me American Folk i he state i Utah i Amerika ai o ku whenga ke whahoko atu ai ko e hoko ni osi ni ai hiva po uri i Amerikani ai ka koe taimi ko ia i Nusila ko e osi ni ai tolu pe pehe whoki ko e osi ni ai wha i Tonga. Ai ni tunga ko ia kuma ke malawa pehe teknolosia ke whakahoko ke lava ke whaihe whatara noa ko whiawhia whoki e tatai le rei piveni piukala i he laine ko lava ke ma kau whataha tu e tau polokalama i ahon piveni malo i mai ahon pia malo e whainga maari i taimi ke lava ke hoko atu ai polokalama ko ia whatwhanua fo o ki he wikeni. Whiawhia ke piveni, whiawhia ke ai ngā wek whai tongana. Io, malo pitsoloi. O kore te pe o panga te whatapo. Io. O ngari popongi la ahe mea tu. Te saipi. O vai o. O saipi. Ok. Koia. Io. Koe ngā wei no ku whaipe. Ka koe lahe ango koe ta whekumi. Lahe ango koe te whekumi ke mao e ngahi whehoko taki whakaneawe i siu goni u tau tarano ai. Lahe ngai tau ngoi a whasia o tau ulu o tau whakaukau. Koia. O koe pe whoke i siu pako awea pe kia sola pako tiu ke awea pe kia koe i siu goni u ta ala ki ai. I siu pere ngesia koe whainga whaunga koe whakawhau.
ai o na tafe mai mea i ka waha no mahu inga he ka kohono lele i solo me ko ni he o mai ki tala noa ai hala fononga pe ko ngai whaunga whapurikare o tala noa he mama ke awea ka kai ki ai awea me kautaki tau awea ki ai ai ua e hange hono taki ai fonoani ko hataki e kakai wale he kono mo ni ko whanga whakaukau motua whakaukau ko ko me pena o hinga e mea wale ko hinga pia attitude mo mindset he ko ka solo I refuse to accept it and I ko embrace e au ia whakaukau ai modern position o civilization ka mo mama ai lotu mo ako nai ngahe o tua tangata no i misi pe foto no taloni he loto mo ata mai tala fatongi ai go ngau aki he kau freedom fighter e ngai fonua mani ai au ngau aki o e kanti o e ko fanki o e ko small voice he ka pau e kai tau ke o yanga fa ga ba ke tau turi mo fus ai fo yafo o e fonga tataki ki e fo i le volo o ku tari fo ma la fo civilise fo molare fo lo o kai e waha ko manaki e to e a haola e to ke ko e anga e fo kau pe na ko vare pito no to ai foi programa ko na talave e na foi igual a moi ko a ulo to que tato e ala pique e a on so Koia o ku mona pito ko mau taimi ka to ai mo mo fei lau e ka pau te tau ke i hoko pe hono embrace fa na kau mo tu a ko ia Mona he pito piven pa ku mona pito e whamatala ke whahoko ko tau tui pe ko e taha issue e nia o ku pereperenges ke whai ha tala noa ki ai ka au kai ke tapu ai tala noa ki ai ko pereperenges pe i magatu unga fa hange ko e paraparema ko e hoko i ta POLOKALAMA i he wike ko osi ka ke foki o ku ta afe mai foki ki heri poti o magatu unga i he tuunga ko ni kuia i ngai hopo ko ni na whakahoko i ngai hopo primary ko na whakahoko ani ko ku tau lotonga tatari ai ki hopo tangi e whakahoko i he mahina ka tuu pe ku makatuunga e mapuna hake ai ke ta foki ki heri poti ko ngā ke wakai ai tuunga o kuiai ai tau atai na whamau anga pe ngai hopo ko ni o ku whahoko i taimi ta tau pivente o whafoki atu ke te koe hange koe ko ke tomu o mai ke tato e foki pe ke ripoti o tato e ki lue mai pe ai ko ngā ke lava ke mau ai POLOKALAMA ko ia mo lava ke mahino pe tato ki whakaloloto ai pe ai ngai whakaukau ko ia i system ko ni o tatala noa mau pe ki ai i FATUFONU a PIVENI. Malopi solo pe o ko loto ke ki mua ke te o hake ke wa mai ke ripoti ko loto ke o hake ai ngai whakaukau ko ni ke ngā ke Koi. E whamatunga le rei kai e whakatala noa so. Na ko lahi foki e tau e ta POLOKALAMA i he ripoti koni Best Cloud. Whekau aki pa moi foi. Liu na e whai ke whaunga o e whakamauanga institutioni. Pata tukua ki ai na e haijeki pea kai ngata hano haijeki na e hanga rewa he kau FATUFONUA o ua noa hongo furu. O mai e nau self mai nau ki small interest ko e nau tolu o e whangatangata ko e nau tolu o tatako ke tau koni stutone. Tafo ke lau maari e whate koni stutone ke ne hanga address e issue across the board me maulalo o au ke maulunga. Sai. Na toki hanga whatoa ngai solo ka uwhi lawe ki ai. Na toki hanga whatoa ngai he ki POLOKALAMA na
whaako hiki le tio kona LTT ai pa mo se tita. I hono race e lope centuri o kuia mawhai tui o kai ke tohi e koni sutone. Pea koe tui o whakarewelewa ne pure. Solo o kou neongo o kou whiroto ke u hanga o te reri whai e isiuga solo. He mahino ka te au tāko uhinga eni o ku tau vilo ai peo he foi visi sekolo. O whetongtong pe he foi whetu ta tau o kai peke lava improve. Ai anga ai whaunga pe koe system governance e whanuan. Mahino ka te au he isiuga ya. Ako solo ko te whe lave pe si i pe ki he ripoti koe ai Royal Commission ko ki asika. O ngā koe ta koe whakawhekau akien ke whakamagatuunga. Ai huinga i tau palpare ma mo tuku aki o kou whai. Tukau ki lave he koku inga whoki. O kuai magatuunga whoki. A e ku tuku aki nai hijacki. Ai foi diriu koni ke whamauanga. Matui nei koe wak maa walu nei ia ha konga ia ai he term of reference. Na ne o mai me taloni ke whahanga au e ke whamauanga. Ka nai tok whaka oho ware pe ki he whare area aho ko ia he whahu mai koni sūtone. O ko si ai konga e koe whamauanga. Ka nai te kiai ke awea ke discuss o anything else. Ko ne hu mai koe koe hu hai cheki e lau ka ako. Ka whanau mai ko manatui na tuku aki ko uhinga foi hijack ko he ose ngoto e asika e wafe mahiwa. Ka kai u Royal Commissions ko ia fa ma popo Royal Commissions he e peleri o e wafe hongo fulu. Ko reporti ko reporti solo ko ai te ta foki ke reporti e hoko mai ta programa ka au. Ka ko reporti o no feu mai mo me pese o no ngau tu. Ai a ki au he au. O te gai ke fai he funuani hanga o ke report ko ya. Ta whaalawe fox solo ke mea ko system. Mo i mahuinga e continuously improve systemi. O hoko e mea ko ia solo aki e tauhanga assess mea na tau whai. Tau wako me matawaiwai o kui ai ke whatontonu. Tau wako me malohinga koe ia o me ai ke he hoko atu. Solo o ku ngawe ake he whanuane mea koe pakongai whanua ko toa pe mea koe atita. Ko hinga lau maari atita. Ko hono assessi ai polokalama ngāue ngai pot ngāue. Whakatatau ke he silini nai whakamore. Pea mo whakahoa ko no tau mua. Pea ko no reporti mai whamatala atita ko no lau maari eni. O kai koe whamatala atita ke tala mai peu hala pe wa. Ke ne hanga o continuously improve whunga ngāue. Ka pai lava atita o identify ma matawaiwai. Koe whatongia re wai o executive ke nau whakalerei e whunga ngāwe he tau hoko. Ko hinga o mai e whai atita whakatau. Ko hinga e wai patset whakatau. Pakono o mai koe mea e whai e makatuunga ke tau unu koe ki mua. Whalerei system. Ko hinga peo ki lawe ki ai e mahu inga koe solo ka au. Ono ai koe ni koe whakamore koe he Royal Commissions. Nai kai koe haki whakamore si sinso. Ke Royal Commissions pa mo e search and rescue koe asika. Nai amount ke millions. Koe mea koe koe o whakamamahi. Koe os katoa ngai whakamore koe ia. Whai katoa mo ti teila hono ai whekumi mo whakatotolo mo whakaikeke. O mai e nau ngahi findings o mai nau ngahi recommendation. Yet, koe peke tau improve e toha mea ai. Ko kuhinga he apia re vai ka pau ko whaunga ia. Tau fulu e kakai au ku
o koe mea ia o whiara ke so. Ka te ulawe ke mea koe ni he ngā ke makatuunga ai ku basis e tuku aki ko taraketi pe moe ni kau fatfonua ko ia. Na nauhanga koe o haijeke ai liriu e tau koni sutone o tupunga e whaingata ia society e ami. He koe liriu na whai hua na ho furu kaha hono lau maari e mono tau mua. Ke whakate mo ka alati ami ai covening ai whanuani. Koe foi ultimate purpose ia. Ai koe katoa ngahi mea nei to ton ke liriu ke ata mai ai mea hui koe good governance, rule of law, koe transparency, koe equity, pea moe accountability. Ka koe ni. Palakalafi, septa avalu palakalafi ua wha o i ripote asika. Toko se ni te useni atu e so he koe e kia au. Ka pau e ilo i he kakai, ilo i he kau ako, ilo i he kau malu, kau kai haa kau wane malu ni afio. O kau ilo ke mea koe ni, e na ulawa whai mea kia. Ka koe mea koe no ave o tanu ia i he ngai kōpate mo ngai self. Ka tau kei repeat better same mistake. Ke au koe lau ia Einstein ke insanity. Doing the same thing over and over again. Ka tau amanaki kia. Koe whanau mai kau lau ia ke palakalafi ua whao e se tāwalu. O peano o te whare. Lotalketi QC, I go Queen Council, seriously breached the corporate code of ethics that applied to him in the performance of his duty as the company secretary. He also demonstrated no proper regards for the adherence to basic principles of good corporate governance. The evidence before the commission, including the evidence given by Lord Talketti himself, unquestionably demonstrated that contrary to the corporate code of ethics, he was dishonest, he failed to behave with integrity, he failed to be accountable for his action, he failed to ensure that his action complied with the requirements for transparency. He was not diligent and did not give his utmost in the performance of his public duties. Failed to carry out his duty in a fair and impartial manner. Na taha ngahi recommendation niya ka mea ni now I Oscar Commissioner, he should not hold any position of power. Kau oate whakau ni e solo. Ko Talketti, ko ia sea i he electoral commissions. Ko Talketti, ko ia sea i he privy councils. Ko ia na sea i he electricity commissions. Ka te whok mai ki ai. Pea koia na sea he shipping corporations. Ai ni ko koina ia e asika. Solo te ke u ko toki I pulhake ne ripoti e u pepeneos. I sea mai e paremia malolo o he teina e paremia e. Ai u isiu ke fa kan i fa tokan kai. And I think you will have find interest in me for allow my faunga for no. Sai, ko e foi uma manga fago ni solo. Hoko ko ni me go ni he firi ho he hopo go ni. Pa mana tui ko whakau o kutahanga o mai ko system pe moyanga na interconnectedness.
kono trace ngahi nea ave o uhinga I taiku mai ke umea koe. He koe nea ave whanatula. Whanatula he kai ke te tafoka ke kita o ngā ua he ka pau kai ke connect ai ngai foi issue koe. Sai, ke au koe ke foi palakalape koe. Ho gostala mai koe he kau commissioner I he Royal Commissions. Koe tangata dishonest, he failed to behave with integrity, kai ke fail to accountable ke hene action, moi feda on. Koe poini solo. E anga fe ke unwe fonuan ki mua. Lolo tongo koe tangata ino ne pure e mafu, koe tā o tau whanofa purikare. Koe. Koe poini koe o loto. U isi o nia koe ke ilo kakai. Ka te whakabawa solo, isi o koe ni ilo ia he kau eliti koe ni o lunga he pureanga whanuan. Koe. Koe ripoti koe ni asika ko targeti na company secretary. Koe former minister pe mo former attorney general. Na sea he poate koe ni. Na nau iku koe o whakarere waka he tangoto e asika. Koe whewhine koe ni o ku CEO I he ombudsman ni solo. Whanau mbe kata lawe ke umea koe ni he koe ngai foi. Koe ngai foi hui ni o kou pehe o pere ngesi tauala ki ai. Kakapau tau loto ke tauhanga tuku ha whanua. Mo ha peka wel ke tau whanau mo ka hau. Ngai wheitu endo nongi tauala ki ai. Wako pau ke tau mau e moral courage. Malo hi whiunga ke tau stand up for this. He koe ni e solo. Koia o ku CEO he ombudsman ni. Kako hono mari koia o ku sea o ku commissioner he ombudsman ni. Koia ti ombudsman ni. Koe report koe ne asika implicate ka atoa kau mea koe ni. Na now fail to do their utmost diligent ke perform in our duty ke public. Tau wilo hake pe foi vete ka ko nau tolu veo ku nau tangutu ngahi. Unga maulunga o fonuan. Tama kon ko polokala lusi. Koia na minister. Koe lau koe ai kau komisoni. Na e hanga he minister koia o mislead ka to ai pure anga ka mo kabineti. He kapau ne kai ke na tau e waka kai ke more no ia ai silini kai ke mate no ia mo kakai. Ka ko ui ko so ko kau report ni report for mama. Ko kulau go songo e be go hela ia go songo e be go mafasia. Hange ko asmaya o kai peto ya amanaki fonuani. Tau lere pe tau he tupu pure fonua. Tau amanaki o tau tiliwa sastis ke tau tangata hauko. O kai e utui ko kai ko sosa yeten o fonua ko mama e lotu me ako. Sai. Koe anga I whakau o hanga he ki foi mea koe ni kata toko whoki mua solo ke kau hanga peo whapipiki. O se hanga he ki foi piece of information ki o ni o tala mai ai uhinga na e hanga I he kau tama koe ni o liliu e whamauanga ke nau whao whakataha pe ai polisi whakatotolo o koe kasino whamauanga ia. Attention yare koe kasino whamauanga ia. Whakataha mo e whakamauanga I o nau kato. Eso. Koe. Kai ke Mahina pito. Koe makatu unga ia. Sai. Koe palapare mare mai ni hoko solo koe nauhanga teke mai ne afio. He mahino koe nau tolu ko no alu koe ki he kakai.
Mantui ko foi executive delegation he tui ni ma ono mawhai te pepa palo te kakai ke nau tariui ke whare area. Kai ke toi ai ene prerogative o wholotia na ia pepa ane mea gogo na wai gogo pe whare verewa. Kai ke toi ai. Palo pare mare wani solo o na ngau e kirewa ngahi ai ngahi foi liu ko ni with a structure o wikai whehoko take ne awe. Wahanga foka mea ko te tai be wa te tai be to vai tala mai vai ke ulo mai pa te to ko foi structure ko ni ai ko na ta fa rea ko ono lau he report ko na best club o ku tai fa ko ni stutone o fe paki pe ko ni stutone mo ko ni stutone ai kupu ko kono winga winga pe te tai pe kita vai ko ke fetaula ke ne ave ya winga fa la ko ke fa natula ko me le na te mai solo ko loto ke ai ke ta no me le te mai leva o kuia e mafai e tui o kai to hui e ko ni sutone pe ko tui o fa le ne pure ke algo foi mifi go ya solo pe ko foi pau ulotu go ya ke mau ke tau address ka pau ke tau o whaka amu ke tau whakalaka o unu ai mama e lotu mai ako ke ne o mai ke kawa ni se whanua solo ko fufua taimina ngau e ke ai foi prerogative go ya ai ngau e ki ai wa mato ka pau pe tolahi a moto te mo mantu wa mato luna whau he tui i he whakataha toko ni. Ma tuko tui he whakataha toko ni he concept whakapritania pa koe mea tau mui ai. Koe kau kabineti pe. Ai koe tui i he kabineti na hui le wega whakataha toko ni. Nau whau ai lao. Ai lao koe ake taofi ake ai ongo kautaha e ua. Koe ongo newspaper e ua. Koe lari mitia pea mo taimi o tonga. Na haurewa herisoni o hopo i ho a keisi ko ni e solo. Ko whamau kon ko cotton wool he waf mātolu. Ko argument ni ko o pure anga atenseniare mo tamaloya ko Stanton. Atenseniare atenseniare pe ko solicitor general aminieskef. Ko na argument o mafai e tui ke ne lava o inect halal for all under he king's prerogative. O tutune ne fa mau solo ko winga o mai he ko nga kato e tau opinion he tanga tau fa hino anga tau fa mau ke la me ko disutone kato me ko fa mau mai mi fa mawanga ko fa mau anga o ku ne hanga interpret lao o exercise ya pe ko fe tonu ko fe kala Koe whanau mai ke lau o mau, tamongo ko tonu ati. The modern position of the prerogatives. Koe prerogatives pe koe ha, whai te koe birthright pe koe privilege. Instead, it is limited by the common law. Koe common position, koe modern position ya. O whakangata he common law ia whai te ria koe ya. And the monarch, so ke lau gai whamau, can claim no prerogative that the law does not allow. Nari hela. Solo ko hunga ki posi ai he ko hunga he koe foi statement ni o kune pehe mai ai o kui kai ke ia ha monarchia pe ko ha taha mo ui ke hoko koe tangata. Tuke ka pau ko hoko ia o tua. Pau gai foi prerogative ka. Ka hune pe mai can claim no prerogative. Birthright, privilege, kai ka hame beheia. That the law does not allow. Hano whatonglea ki ai solo. Kono inga, kono whatonglea ki ai koe mawhai o kuke mau.
personal or executive prerogative. Ko pau ke tohi e la. Hila. Aia koe foi mifi, koe foi haifalu PS a koe o kuiai e mawhai koe ke tohi I. Solo ko fo tu wat koe taki hala I e kakai. Mono whai fia I ha tau ata mai ange ha kalai. Ki au ko hukulotoni e solo. O mai katoa e pia whemai he tu I o tohi he koni sutone. Okay. Kai oua e pehe o kuiai hono mawhai tai tohi. Nā ku refuse e whakaukau koe solo he program koni ake makatunga koni solo. Koe la koe tau tari pe foi whakaukau koe o koe mawhai o ha tahau I mamani o koe kai ke tohi pe o ku whakarewerewa. Koe tau tari pe foi mea koe. Then the concept of good governance is no longer exist. Peki to exist. So I society tonga ka pau tau tari whakaukau koe mawhai e tui o tonga o kui kai ke tohi ia. Pea whakarewerewa ia. O te tau te tānoa tato ke good governance. Tau whaki tato ke wā tāsoro. He koe whitu ia koe ke tohi I hono lao, whitu ia. Koe uhinga e kuto o mamafa in solo he koe no inga hei kai toi lava, toi o koe lau noa ha toi ngau e whapurikare. Ke wari mai tua ke asi ke kakai te tea interest. Mo e nau puhau. O ku purei whakatatau ke civilise. Ko kuhinga I whatana. That has to be removed. Mahina pito e piveni pe aku mahu inga pito pe mama e fi whamatala I he konga ko ia. I he tuu koe ai mawhai koe tu I o koe ni I nau pehe o koe ai mawhai whakalewelewa prerogative ai tu I o koe ke tohi I. O ko osi ai ha mawhai pehe tu I ko osi asi I ha whainga mea ka koe ke asi he tau lao. Ko hangi ko ni ko osi hanga he tu I o whahoko ha whahinga tutu uni aia o kukai ke tohi he tau lao ka kune ngau e aki pe e ne mawhai ko ia I he prerogative. Koe uhinga e whanga o hake issue e solo. So koe fuafua taimeni e solo. Koe maari e mea koe ni he hanga whoki he u tālanga mo u opinion ni o drive me backwards ke alo lau mai tau ngahi mea ki mua. Koe hange ko lau wan ke uhopo and we do not pay attention ke particulars. Koe foi hopo koe ni solo. This is one of the prerogative mawhai koe na uhinga he ai kau ka koe aho koe o hui he tui. So koe tutu ne whamau. The monarch can claim no prerogative that the law does not allow. Anga whewhere wai ke tau interpret e wai foi mawhai o tohi e tu allow. Koe wharea koe whamau. Koe privilege e tui, personal privilege, personal right o tohi he lao. Koe executive prerogative o tohi muia he lao. Koe koha mea ia ke pehe o ku tupu le whanua. Koe poinia ko loto ke tuki lo loto ka taulava mua e solo unu. He kai ke taulava o establish ke mahino he kai tukuange whaka apa e nea whio ake maalunga taha. Foi social structure ia. Pai gai whakapapa. Koe ila koe huinga nei tohi ai. So ke whamatala whamau koe ni. Nā ne whoki e ke taimi koe o tupo urua ki taimi na ne hangai o mai ko ni sutone tāwal whitini ma. Taimi na ne hangai o tukuange mai hono pawa, hono mawhai. Mana tui koe whakarea tupo urua ki nei peheni. Koe uhi koe hā mai kia te au. Ko ne raki I palakala whina ne pehe. Koe hoku loto, nei hoko koe lao. Koe mea nā whakaamu ke whai, ko mea nei whai.
Koe whakarewere vai a solo. I kai koe. Koe. Koe mawhai o ki tala no ai e kau kākā koe ni ko uhinga koe ki ai. Ki mo he kahawalu fitu ni ma. Na e mau katoa e tupo uake u mawhai koe ia. Whakarewere wa, pakai ki tohi. Koe. Ka koe hanga ne whakarea. Ka koe ui koe ata mai. Ha mai. Appears to me koe whaunga ia o e whakapo uri. Wao tā. Koe. Koe ahon o fuatuu mai ko ni stutoni. Pea koe whatongia ia e whareni. Ke ne whakailonga ia koe tau ngau e ni ko lava. Pea whai e kupure. Whanongere, pea e whai e kupure. O whakatatau e ko ni stutoni. Koe. So koe mea nei hanga he wha mau, he wha hopo koe ni e solo. Ko huinga e wha tānoa he hanga he umea koe ni o ne hanga o tala mai ka kau tolu, o ku whaipe u tu ni ia, whaipe u ripoti ia, ka wai tau wako tau tolu mo unwai ki mua. O mai pe u tutu ne wha mau ia ke ngau ia ke tokoni ke he tau whahako whatongia, o mai me u ripoti, Royal Commission ke whakarerei ke, o mai me u atita, report atita. O ko mai pe a laku he vewe, laku he lalo self mo, funga self, kai ke ngau e ake intellect ko ia, ke continuously improve system whaunga mo no whalere whanuani. Koe. Aia foki e piveni koe oku koe whakaukau koe ni ku ke o mai o ku mahino o pito ai direction o ku o mai whakaukau pe mono whamatala i loloto ko ia o paloparema koe ni o whai ke tala noa. Tātau te whito ki ha mawhai o ku pehepe koe mawhai ka ku kai ke asia he tau koni stutone. Pea koe ke o loto ke take e whehu i koe ni ki tua me he polokalama kou ta whai i mea koni ku ke tala noa ki ai. Ka ku mahino fokia o ku kai ke aha mawhai pehe. Ko liriu ko ia e passporti he taim koe na e whakatau ta e whakalao ai. Pea tari ko ia e he kabineti i he whatahatoko ni ke liriu ko ia koni stutone. Ko mawhai ia na kai ke tohi he koni stutone pe o ku kau pe ia he ngahi mawhai o ku ase he koni stutone o ku whak ke tui. Ko ia. Solo. Koe me mai ni ho race issue ko ia. Koe whakatau e passporti na ta whakalao. Ko ia. Kana teke pe he whahinga koe ni kau kaka kai haa kau te kau pe. Koe prerogative ia e nea whio. Koe ilo taim koe na whaka ilo ai hono whakatau e tangata i whanua tonga. Na awe rewa na hanga rewa he pure anga aho koe a o whakapuna mai ai loya me Britania. Koe whare i koe ai loya mou li liu e koni sutone kai whakalao mo meo whai. Heka ikai e mou e pure anga. Mana tui koe uhinga e tui te aiwi. Koe uhinga e tui koe koni sutone. Kau fuatua te mea koe. Ka ke pelu e koni sutone koe taha koni sutone whanuani. E hao whiwhiona ko hai ne tala mai ko hai tui. E solo ko uhinga e whatana koe ni he ko fisi. Kū ko toa pe. Nau pelo koni sutone o lako. Nau whai koni sutone o. Foi kū hoko pe pelo koni sutone ko kahana uhinga. He ka pau e mo ue koni sutone ko ya. Te nau ikunga popula katoa. Ka ko uhinga hono pelu. Ka nau te whao mai koni sutone fo o ke whakalau i aki. Ai nau mea nai whai. Ko poini a ko hanga o atu ko he mea. I he kupu ua hiwa. Hani a tia koe kupu ua hiwa. O koe foi amendment ia nai whai he taim koe ni koe. Kupu ua hiwa ei. Whaka a tai he koe ngā koe lao koe tanga tai whanua he kai ke lava. He kai ke iaha taha. E ngofua ke mau passport. Rewa ko ke nofo i he whanuani o au ki he tau inima. Whainga whakaukau pehe. Nei kai ke e solo kau ki whasio e haka nge ai kupu ko ia
E ko mahu ngai a fo ke oa e fa oa e malava ke substantiate e tatala noa. He koe matu ko lau maari e whakaukau ke tau tā noa i umea ko ni ke mama ke kakai. Koe aia ke pehe tatika. Koe no mahu inga ke tau alfa tamu mama kakai. He ki au e solo koe liriu whapuikare. O ku mahu inga ke tataki a ke mama. O e tataki a ke tau emotion, e tau ita, pe koe tau fie mau, pe koe tau desire. Yelo ka pau e tataki a ke mama. Koe voluntarily pe ai whaunga ia ke ka pau e tataki ke mama. Willingly, koe ke whamalohi ia. So ke koe lotu. Oia. Ome koe e pipini e kupu ko ia kona ku kapau ke ma. Kai lau mai kupu ahiwa ei. Kapau o te ke ma e wahiwa e pipini. Ka ku ai ko na konga kona amna na hanga uia o te o atu pe au fe mi ata tau ko ni e whakaukau na o atu. Ai ko no mahi no ko ni he whamatala ki o mai. Na e teke e he whataha toko ni aho ko ia pure anga. Ai a ene afio i he taimi ko ia. O guai hono mawhai Prerogative ke nau whakatau e passporti. Ai mawhai ko ni whai hantara noa i ko he aho ni pehe guai mawhai pehe guai ki asi he lao. Ka na wiku rea na to taimi ko na abe ke whamauanga. Na tutune whamauanga ka pahe kai ke ririu ai konistu tone ke whakatonu hiai. Ai fo i whai hala ko na nau whai. Pero fui mau lao ko na nau whai. Te nau mo ua i whamauanga. Pe te nau ai po pula po hatau te anga nau tolu. Aia o ku hanga rewa e whai whakaukau ko ia ke o mai ko ia o whamahino i mai o ku ikai ke ia i ha prerogative power ia ai tu i o ku ikai ke asi he konistu tone. Ai ko whai whakaukau ia ko mahino i ia. E ka sio ka hapo ai ke fokereriti pepes. Ko kupu ahi wau ne ta ofi ai o ku ne hanga i o pe mai e ngofua ki ha taha mori. Hiri ene nofo i he pure anga i he tau e nima pe lahi hake. I he finangalo ki ai e he tui. Ke whai fuakawa wheririu aki kakai. O hoko atu ka koe whui poinia. Ko ai koe whui requirement ni, kala noa ke koe lao. Requirement ni ko pau ke hei he tau e nima. Koe isi wana o mai koe ke whamauanga. Te kei ke sio kau se aina ia se aina. I tongani. He whui taimina e whakatau ai. Te a whoa o tae whakakonistu tone. Aho no whoa ke te kia e tangatai whonua. Uhinga So ko mena advice na to he lawyer ko me Britania. Ke nau amente konstitutone ke ne hanga whakalau e nau mea. Ka whakahua i koe kupu ahiwa ei. Neango ai so whakarea ni kupu ahiwa ei. Neango ai kupu ahiwa e konstitutone. Kua pau ke whakalau ki he tui mo e whare area ke whauhangahi lao makehe o whakahai oku pe kua ririu me ha whahinga aho pe o hoko koe toko taha tonga. Ha whahinga taha pe o tatau ai pe kua ne osi nofo i tonga pe i kai. Hoko ate hanga e whamatala ka koe whoi poini ia. Koe uhinga whoke e tata noa solo o ku i kai ke aha mawhai tae tohi he konisu tone. Sai. Koe uhinga whoi viriu koe ke ke oange whoi mawhai koe ake he tui. Ke naulawa pe o whakatau e passporti. So pa ospo koe pa whakafoki rewa pe ia. Kupu wā pe pe. Koe uhi ke ta ofi hatala e hoko. Kua pau e kai ke ngau e ake a kupu wā noa. Koe konistu tonen. Ki hangahi lao kua whau. Koe uhi koe kupsi uluaki. Kono whakafoki a ke ua retrospective effective i lao. Ke ngā ke hoko so ko foi diriu ko ke ne whahu ia he kasete i. Nei kasete ia i whare area. Foi toko whangia ua anu. Mo i lise o nau hingoa o whakalao ke nau ma passport.
tupunga e kono whanau ia community sia ina koe tongani. Ka koe lau maari e whakaukau solo koe ko hono salin se tui pe ko tai whakapa ke tui. Koe lau maari e whakaukau ke o mai e mea mo oni ke tau ngau e aki ke tau whatfonua. Kai oa e langa he ea ke haupe matangi o alu moia. Ko tui o te ha toi whawhiu i he isu so. Ko te mahina o pita whakaukau ia koe a PIVENI. Ko ngā whoki he koe, a koe ngana mauhala ka kai niho koe peni iho kuna whakaukau whoki nau tolu mau pehe taimi kotoa. Koe whatwhanua who'o koe whinga i ke to'o, ke tukuhi whawhainga mawhai me tu i. Ka kuhange koe whamatala kou ke o mai, koe hape mawhai o ku totonu ia ke ne mau. I hono tuunga whasosiale koe tu i mai hafua. Ke whoaki pe ia ki ai, kai tohi i pehe ko ni stutone, he ko mea ia te tau māua. Kai kia ha mawhai ia pehe, ke ta whoki pe koe whai mawhai ia ko o mai, i ka koe ki asi ha ko ni stutone. Ai koe poini ia, ko tui koe poini ia ko o mai, koe ta hainu koe ne whehu i pa ke hoko atu PIVENI. Ai koe whehu koe o mai taha koe ni une pehe. Sol korean ka PIVENI, e anga whewe ke tau whaka i ha taha maolunga. Taha maolunga taha. Te tau lava, ki ha taha ka pau o i kai ke iai ha tuunga o ku iai. O koe ke o meka ko tui mahala ku whauhinga e whehu i, e malava, o uhinga ke tui, e malava whewe ke tau whaapai, ai taha maalunga taha i tō ngak hang koe tui, ka pau kai ke iai ha whahinga tuunga pe mawhai o ku iai, hange koe mawhai koe ni koe ke lava tau sio ta tō ki iai, ka o wale pe koe ai mawhai pehe. Ke uri kepe pe anga i whakakaukau e, ke kaere ke mahina me whehui. Ai koe whehui pe anga whewe ke tau whakapapa i ha taha. O kui kai kia ha mawhai. Ai tau pe hange ha whuputui a kau. Ai hala whare ai ia, hala whare ai. Koe soko whakawhehu i koe tene o mai whakaukau waina. E anga whewe ke tau whakapapa e hataha. Kau i kai ki ahane mawhai whakarewerewa. Koe. Alo koe whehu i toton ke uinga te. Koia. He wei mawhai e tui mawhai lahi tui tohi e koni sutone. Koe tatano ane mawhai whakarewerewa. Mawhai whakarewerewa. He kohono uhinga. Koe mon manu pe, o ku whakaapa ki he mawhai whakarewerewa no tau ia he tangata. Mon manu. Koe whakakaukau koe ke hau hataha whakarewerewa ia koe. Mari, E solo, koe whakaapa, di tātea mea koe ni. Koe koha mea e o ki man e hata. Pea ne amanaki e tolonga. Ke ne hanga force e whakaapa on anyone else. E solo. Koe. Ki au e ku whakakau. Os NP he monaki e whanuani e whakaapa. Ka hui kai koe wheitu ue nia, ka kai ko hamea nia e tolonga ai ke nao mai o force e whakaukau koea. Ke pehe ke kau ate ai mea ko ni solo e. Ke nā ku oho wale, ko ngahi mahu inga tau tānoa ke tau whaunga. Nā ku oho wale au pito he ngau e haa moa, koe whui whehu i he pe pasivi. Ko tau e whiha nei pure e ai. E tonga haa moa. Koe uhi na kai ki whanonga e talo e kulau tohi a keino alo o ako USB alo te te aseria. Never once ke whanonga na e pure i e tongani. I ha whahinga silapa pe ka whahinga mea na wako i ha whahinga histo. Na e pure i tongani haa moa. Never once. Kana o wale he taimo ngā ko he wasivi haa moa. Ko lau hake pe pasivi o mai whi wheu.
Pako eke ko ke kaunga ue ko ya. Ko na tari ko na maga jau tau whangeau. Ko mea na ohovare ai, ohovare he fu taimi lahi. Uraki a ua, mo i kai ke aha a wea nesiki ai. Ka te utate magatunga uhingai na wanga ako ia e nau silapa. Wa ko he nau silapa, ke unga ke reinforce ai mahu inga ia ai subject, ai citizen i gogo aha moa, he hingoa gogo marea toa. Ke unga koe whakaapa-apa ia. Koe poini koe a koe e solo. O si ke a koe hotau historia. Historia ni o mau le rei taha kaka koe futoa, koe kosi, koe unu koe tupu mai ai, koe whaere ai fu moko ki e pulukaukaua mafutuka urahio, haoa mafutoka mo mafurere. E solo, ono turikia kakai hangeu ware. Whakapau waha tahau ne tari whakaukau ia. Tau pōni me whakamitenenia ko ia. Ko kuhinga i whatanoa. Ko kuhinga i whatanoa. He nei hu mai lotu o a koi. Ai monaki toko tui aho ko ia. O uhinga i e tau hau ki he rule of law. Uhinga hono tohi e mawhai. Pea uhinga i ai foi makatuunga o merino mo tolonga ke oa ia taha e above law. Rule of law must always be maintained. Ngahi key principle ia mauluta mo merino ai fonua. Ai koe makatuunga ia solo. He koutui koe whahinga ko na resist ke taranoa e umea ko ni solo. Koe nau te ke na to mo taraketi. Taraketi mo tau kaya a kau ko ia. Kau sai pe ia. Malbeu mau anau ki lei. Malbeu mau anau ki lei. Kia au. Kia au. Koe responsibility o generation ko toape. I he modern position for civilized is to provide a better world ki he generation ka hoko. Koe poinia. Ai o ne remove rewa ai siokita pe koe desire, ai koe tau desire whaka siokita. Ka tau elevate ki he vision, ki he visionary, ki ha visone, ka hau pe koe mamani e comfortable pe lelei ia ange ai ka hau ai. Whakahoa ki he tunga whakapuri tau iai ngai au. Koe anga ia whakaukau. Koe. Mau inga pito e pivene whatala noa i he tawhaaki koe ni. Ko mana tui whaka pivene taimi koe whai koe lotu koe lau tui whasapa te mea koe. O tua pia whai lotu ka whai whikau ki ai koe tui koe o wharewereva, ko hopure wharewereva. Koe peke te aha mea ia e koe hape whai ngā rea kunau awe ki o tua kunau wharewereva mea ko toa pe. Ka koe poinia whoku tatala noa e whatfonua. O ku whaapa ai mawhai ko toa pe ko ange e he konstituto ne ke tui. Ka kai kia ai mawhai ia ko. Ka taim pe ko ta o ku pehe he ani ihi o ku ai hamea ko mawhai wharewereva pehe. Ai ko kauta mai ton ke frasesio i wharerei piveni. Ka mata ke nau ki unu mai ke nau toi holo he lalo mawhai ko ia. Ia. Me foi wharewereva. Au nau kei tui vega au eitu mo e tamdei o loa i ke fu komete toi moi o toi fotu mai. Koia. Ai ako ni tu koia piveni e taranoa koe mai. Koia. I tate ko na tu na toria ke fu moko ko na e faere ke fu pulukau. He ko na moni solo ko fanga ko fonuani na ngau ke me ko heliaki. Fa aluma, Koia. Kana e ko mahalo ko ai mi ko ko maftu ko ya ula hita ko na vare e va fefine. Kana e hui ko no ai ko fu moko ko fu fine moto mata ko na faere. Ko e ai kai ke lo to ta ha ke tala noa ko mahanga me fine moto mata ko na ko
Ka kala pe ko fu moko. Nagay mo haya pa mo mas tu ko aula ko now mise fu kau. Wena wala ngai na wano ko mai na ko si pe na wano programa de tio ko ta no ai fa na he lauto. Kai. Pa mai Ku pega kona ko sai ko na object ko ke whakaukau ke tau tala no ai ma na wa na to me fupul kau. Ka ngai tala noa me ta whaheri aki foki e piveni ko ia ko aloa te uhinga ia e whetu ke ka ke wheta kai beni ia no a ko i ke mauloto he whanau e u tala noa ko ia ka koe ke ane fu uhinga ka tuko ngā historia lere ia o ton ke tau tala noa ke hangi ko tau tala noa ko nuk whahoko ki he tau tala noa ke whatontono i ngahi ripoti mo ngahi mawhai me hafua ngahi mea ko ni toko ni e pito ki he whanua. Ka e piven ka ku tui mahalo mahu inga lere e pito ai whamatala ko ni ke whai na kamata mai asika pagi hanga hoko i mai ki he tuunga ko ku iai ko mawhai whakarewelewa ko ni ku kiu e tokolahi ni ihi pe i he ngai ahoni ko ai mawhai pehe ko ki ni ihi pe ku nau whenga ke nau kiu he ta whakio ia pe ku ta umaini ki he ripoti ko ia ai aku nau fiha ko taki lewa me ripoti ko ni mai ko ni na tatala noa ke he wikosi. Ko ia e solo. Pe ko ni haole pe ko ki ai ki ripoti. Ko fie kamata me sino ko whatato ko ni mo sino ko pe nolo. Ongo foi institution ia. Ko kuinga solo ke tau tala noa ke unga ke makala pe ako. Tawako katoa. Ko e whakarea ko he ripoti. Whakarea ko he ripoti. Kupu tolu noa ko ni sūtone. Ko e pureanga tui whakoni sūtone. Ko uhinga e tau liriu ko e wana hongo fulu ke whakatemo kālati angi. Mea ko uhinga e whatanoa e solo ko he koe lau marie o liriu ke whatemo kālati angi. Australia he hatu i. Pona ke manatu ke tau fola ko i wharearea ai tu yono ia. Tu yono. Ko uhinga ke ta very reason one. Nane pehe. Uhinga mo wala i o to'o ai ngahi pisinisi whakatau taha. He koe ngahi whanua whakatemo kālati o ku awea ke private sector. So. Kono winga kune whainga mai ke tawako me ngahi whanua whakatemo kālati whakahoko hono kawene whanua ke whakatemo kālati. Koe mea bea na rea ki aia tupo ni maa. Toi rea pe tupo on ko poini en solo ko ostari a liriu ia. Whether you like it or not. E umone lau ko a mantela ko te clark. Teke you may be successful hono delay a liriu, but you could never prevent it. Ko inga he kai te langa taia taofi mea ko ni pakapaya haka kai te nau whenga ke nanga taofi ko whakapapawa e malaki he fuwe e teka o liriu. E ake me ko kaurere ko i pangaisi. Kai ko hame aia ko hame ai tu ni pe whakaamu pe he hata. E whakanatula ka atoa pe umea ko ia solo. Ako hinga e ko whakatala noa ko i ki ai. Ko lau marie o ripoti na ne hanga o hulunaki fo i kaweinga ko liriu e wana hongo fulu ke whakatemo kālati pea ke mui ke principle of good governance. Ko foi mea e wana ui whea mau peke ripoti ka pau o ke mau e ripoti. Sai. Kupu tolu taharewa. Ko hinga pe fa madala nga systematically mo no hoko ne ave structure o mahu inga no fe pau aki. Kupu tolu taharewa. Ka talatu ai foi tuunga ko ia ki mua pa tau toki rigo e wana ofuru. Tuunga ko ki mua nei e whakarea ni kupu tolu taha.
Koe anga hono vahe o mawhai pure o whanuani o ku vahe ia ke foi sino koni e tolu. Whanau gei solo, koe kuptou ta hai. Pena e waki tō koe ki mua pa tau liriho anongo fulu. O ase koe King and Privy Council and his cabinet. King, Privy Council and his cabinet. Sai. Nai koe foi sino ia, nai ui koe executive. Foi sino fika wa koe wharearea, parliament. Koe sino fika tolu koe whamawanga judiciary. Nai wahi tolu kia. Sai. Koe tau liriu koe he wanoho fulu, nai pehe koe e tupounima, ko tuku atu e au executive authority o atu ia ke kabineti. Pea mawahe ia me sino mawhai. Mawahe me kuptou taha. Mana tui koe mawahe pe koe tu I me he kabineti koe ne whakanatula pe ai evaporate, disappear for ile koe Privy Council. He koe whakakau koe o Privy Council I he context o Britania koe tu I he whare I ne kabineti. Sai. I he whakarere koe whanuani ki mua pa tau liriu wanoho fulu. Nai ngau ea ke foi concept koe ia. Tui, Privy Council and Cabinet. Koe hui ngai no na ke he. Koe ne sea pe tui he whakataha anga e kabineti. Pa automatic rewa hono classify o foi whakataha anga koe a moe miniti mo whai tutun koe ia. Privy Councils. King in Privy Council. Ko hono mo pe tu I ka share paremia cabinet decision ia. Kai ko foi sino pe tu I ko foi very apolo pe au whamawahe. Hange ko ulau ko ni mawahe pe ko tu I me foi executive. Pure uluaki. O sa to me tiki pe ai evaporate ai whakaukau e Privy Council. Uhinga so? Koia. Sai. Ta whaki mai ke mea koe na akulau koe haijeki. Koe kaika ke loto whahinga koe ni, ke pure Privy Council. Kanau teke mui mai he tui. Hangare na tolo whaki mai fo hingoa koe Privy Council o fo tui he kupuni manoa. Kene ke hanga o confuse anga atamai mo whakaukau. Ke hange ke asi holo ai King in Privy Council I ngai feitu ke hoi lao. Hange waha mawhai anau tolu. Ta koe foi tima keising koe he foi kupu tolu taha solo. Hono to e tui. To hoki toa whi maari e tui o pe Michael. Telekeiti atu executive authority. Koe mea pe na ne hanga puke koe prerogative koe sovereignty. Prerogative, personal prerogative. Ai mea ko stohi I pe koni stutone. Hange koe ni, he kai ke lawa taha mari ke ea e taloni ka reo ko approve it. We take his personal prerogative. Ka kono whakaherea koe kupuni manoa koe kau mea koe o kai ke pe mai koe Privy Council ke unga ke whakanatula. Ako hinga koe whakaherea. Na pehe pe ia o I he tu I he ne own discretions. Ke ne whiri hakaha o kuloto ke kau I he ne kau whare I ke whare ia. O whare ia I he ne personal prerogative. Hange ko whaarea ka pau ku mau ne mea ere. Mo pe kumai motolo tatau pe kumai motolo reities. Whainga mea pehe. Nai kai ke ia executive he ko hinga ia ko e tanoa ko a best cloud. Ka pau o waha mawhai hasino ka ukai te define ia he kuptol taha o whepakia alta virus ia. Ai hene pehe o tai whakonistu tone le vai, o tai whakalao unlawful and illegal. Koi. Maria pita. Sai. Lolo tonga e na ngau e aki ko kunga fo solo he ko whakaukau ko ni. It has to be somebody o ku desperate. Kai ke genuine en na ngau e ke he.
Kaku mana tui e tānoa ke foi report koe asika. He ki au koe foi trickling factor aia. Sai. So kono engineer I koe ke ia I koe ke mo ui e foi rea. He nai o mai e foko tu koe ai komiti koe komiti fai firimo e koni sutone. Whakalere ke fai. Nai o mai a koe ke whetonge katoa koni sutone. Foi rea koe peu ase ai king in privy council o ke aske king in cabinet. Ko nga henai ko famatala ko tupu nima I will act on the advice of the Prime Minister. Ke toi kauia ko hape me advice yang ka to nga fo tu ko tau ko ni sutone. Ko ke te ha mafai e tui. Ko hai pe fo tu at mi fare area. Ko hai pe fo tu at mi fare area ko pare mia me pe tui ko ne sai. Hai pe fo tu atu me ko de sai. Kai ke toi ko foi whakalangi pe. As a head of state, ko i rewa e tene hanga o whai whakalangi ko ke finalize ko lao. O at, kai ke. Ko poini ko hanga ko hono whakatolonga ko i Privy Council, ai foi name. Ka kai ke mau ai definitions. Ko foi taimia ko na whakatokanga e whai hai cheki. Sai. Hanga na to fo tu he kupu walu tolu si. Kai sio ke foi kaka. Ko foi kaka en solo, ko ka without the doubt. Ka wharea pe ai walu tolu si. Ko wharea ni walu tolu si. E fokotu ai penolo ai kau whakamawanga. Whatever no wharea ka ko whakau pen ko wai atu. Pea ko komiti ko ia, ko subcommittee ia, ai whatato koni. Sia ke foi whakaneawe fo o, kau te tae ki ta kau wae o, kai peke ngau ia. E foi whakaneawe fo o, ni ngai foi neawe prestiki katoa. Sai, huinga fokeni, tala noa koe solo, malawa fefe ke whotu subcommittee ai whakatato koni. Lolotonga ko ya ko foi mafai o ange ki discretion ne afio ke ne fili fatato kon ni ta bebe ko foi fatato kon prestik he ko nga he ko si remove now e fatato kon ni ko famatara ko pes club I Britania ko now ko foi idea ko Privy Council ko ja ko pepe ko king in Privy Council o Privy Council ko hinga ia ko tui ko anga ko fata no ko fe ko taki a pure anga kakai pe mo ni afio te foi fata anga ko ya king in Privy Council o te ka vamo fare area ai comunista o nau ko fa kau sai o sto nau ya ko ya ha na to ria ko ki Privy Council fo o ya mana to ko no pare ma ko ngau ya ke foi terminology ta kau ki he pepes ke ha ure na to ria ko o sto nau ia ko o Privy Council pepes pe mono concept pe mono o causa o sto ia na mai to ko foi sino fare ki he personal prerogative o personal business pe ai ne afio o vale pe foi kupia ko so foi fare ko foi kupu ko ya te fare ai pe esclavo fe paki pe kupu ya ko ya mo kupu ko ni manoa te ko nga fo o kai ke ia ha mawai he kupu ni manoa ke ne hanga tutu ni kupu ni ai kau Privy Council ko ni ke nau fanau a penolo Kai hai ko fa to repeat di me pango pe solo ka ko fa ta bio te ni hanga o mai fo clarity go ya ai ko fa nga o aki e malama fe ke tau kali o ku fa natula ke tau aha ke pongpongi o mai ni si ku fa ele fari malama fe he ko no hinga he se solo Maria apito
ko halao fatu ke whakalere ka hafonua. Solo wai lawa a Tesla, Nikola Tesla. One pehe. To others, they call it God. Eh? And to others, they call it law of nature. He koe discover lahi taha o ngahi mea o kuhinga advance. So ka tamagana ne uspuitik pe te talawa ngau ya ki te teknologia koe ni. Hange pe ya ko ta nofo ha a feitu e taha. Na ne putik ake ne mahino a ngahi lao natula. Ko ai ko ne whamatala to others oku they call it God. And to some they call it law of nature. Ki aure wahi e whakaunga, that's two of the same coin. Ko mea ko ulau he kaulo tu ko o tua ko mea ulau he kau say ni si ko law of nature, but they are talking about the same thing. Ko pointi ko hinga ta noa ko ha mea ke tau fatu. Halau pe ko system ke whakalere ki ha whanua pe ko society. Kua pau ke na panga pe na whena pas mo lao na tula. He kai ia. Te tau tui tau ria ke fupulu kau masiso. Piveni ko mahino e whakamatala pe me tawhaaki koe ni kuta o me whoke ni ke talanoa ko ripoti. Aia ku ke nofo whoka ho whakamatala i he Privy Council pa mo pēnolo. Pa ko mahino apito ai e whai taimia koe ni ku ke whakamatala i nai whai ai kai hijack koe ni. Aia koe whakaukau ko ia ka pau e ulaki to'o. Aia ko tonu ka pau e aha mea ke to'o ko ulaki to'o e pēnolo. Ko ngā ko pēnolo o fu o vatia pa toki whai rewa to'o ko ni ai Privy Council. Pe ko e whakatonu pe ma whai ko na ki whakatano ki ai. Ko e na e whiri pena tolu ia ko ngā ko pau pe hepe e fufulo ho ve ni he ahon pe ko toki fufulo he monitui ka u. Pe tamana ka tama. Ma ke ma ape toki fufulo te pule lulu. O ngā whai ngā huinga pe he. Ka koe whehui enu ko o mai koe ni, kai fo ke lava ke to'o pēnolo, ka pau he kai ke loto ke e tui. Ko tui koe, tahana ne asmaina ne mai whehui koe ni. Ka pau e anga wheho no to'o pēnolo, ka pau kai ke loto ke e tui. Solo, o wai ai fo ke e lau, mea wai whakamoi e pehe i holo, o ai loto e tui. He koe mea ni o ko uingai, ke hoko ko hatu yo ha fonua. Ha hua fa moi pe ai ho loto. Ha me wa ke o mai ai pai tikuri o mai ai ha o press release o mai ai ha ke mahino ko e tu e fonua. Ha hua fa moi dai ki fa matala e solo de. Pe he to kua nai. Nai tu ne te tui ke ki tahine hiwa. Solo na ngawa mo he sola ini. Nai lahi no ngawa aki. Pa moi holo e loto e tui. Ma tui na tui whaere o ki lai lahi tawai whare maha ke tupo wha. O tupo toa na me i whai maha taimi mai ko ia ena na tui whaere o pena ne basically whaere re whanua. E fui taimi ko ia. Tolo kona wha moi olo ai loto e tui na hange go ia. Koe hao e container. Koe hao e container. Koe tohi atu pe ki ai e soalai ni o peat. Ko e container na tu poutoa. Ko haia he kau custom te alo eke ka tu poutoa. Ko mea ko pehe o whatu tamaki solo ke tau. He ko ngā ekti pe ko katoa mea ko ini ia na mo tui. Whapapa pe ki ai. O koutui o ko uhi ko kakai. Mane tui ka nofo pe kakai a ko eha no tawhaki. O hiwa pe fui whasta tau. He taimi ko toa pe. O vare pe tau tore tau whatonga tā e tui ke fui whasi. Ko ngā ko tensi nia ke fui whasi. O poini ia. O kai ke utui te tau ngau ea ke ai fui whakaukau koe aku. Uhinga koe aku. Hai hunan o kai ke whahangau koe. Ko hinga he tau o specific tau ware. Unless and until that we come back with force o taat koe ke tau ware tau ilo. Then the king won't open his eyes.
na ki ori ange ai tala no e go ki Emperor's Close. Ai futu i go na manako wala fo o. Toki hao ki reka kaila mo. O kaila ku o kui kai kia havala pe toki aha ke rewa fo noa o tu tau feturi mo kon artisi ka ko spuria te mo na katopana. E kai ke hea mo ki o kon ka talaki. Me ka talaki te fai ko te ke he mo kon artisi ko ko na hanga full e futu ina manako wala fo o. Ko wala ko na hanga tui ko wala ko ya ko e poto pe lava sio ki ai. Pana pe tui ko whakau lelei. Ko nga ke ne lava o tala ke ne kau privy council mo ne kau minister abe na poto pe na wai. Patangre wa he ngo kon artist. Ka ko me te ke wa fai ko ta na ki mai koula mo siweri mo siliwa o fonua ke mahanga tui aki nga ya ke futeu. Ya tana mai a faltanga ka na mai na o puiteni pe o no hakai o no tui e fu mo na tala pe fa o pa ya ui le fu tui ke backstage o fekau ke antres kana tui o no fu kofu dai faka kau privy council abe kau minister na usia tu ka jahala ka ko ui ko na fakau ka pau te naurea o kukai ja havala e tala na ware Paka longo na tolu ke pehepe pasi na tolu mono aploa futeunga ko manawa si na pehe fonuan he gulotonga pehe anga whakauka tala ke ti mo ne anga ene turite fonuan ne pehe te ke usio he futu ngangau mo he fukakai ngangau o poini unless and until we fight back or to establish o kai ke tau ngangau e mo oni lau ya tala ke ti. Bottom line. Okay. Kono kaliriu kono koe whakalerei e koe whakalahi e koe haha no whainga whakarea koe whakamau anga a bongbong. Watch it with interest. Manitui na ki lave ki moa ki whekau aki mo no whekau i o whamau niu ke alo livi. Latest na whanongo he weekend na transfer ka atoa ne uhopo awe ke whamau lahi. That tell me something. Ke koe mahino ia koe o kui kai ke tau ataina ka whamau. Ai koe whamatala kai ripoti ki he lot sensela. E koe lot sensela o hanga he kupu wal tolu pi e solo o ange ai mawhai ki he lot sensela tae toi whehu ia. Ka koe katoa u mago. Te uki oate ki whatata ni solo ke loloto ange ai tau mahino ki he malise se whakaukau i mui he privy council ka moe pēnola. Oe valfitu na hua tu ai taha ki he kautare kita po ate goni. Electricity Commission. Lolo tonga ko ia ko talaketi na CEO ai. Pea koe kai ngaka he koia na ni whakalere na ne toi administer ai paanga retirement na ki tu ta feturi ai mo tua ko ini taimi no be na tu ta feturi resign na targetia citing in health conditions o kai te feua ke toi ngau e commissioner electricity commissioner Lelo tama foi longo ago ya. Foi longo ago e ne whakahua ke rewa. Ne whakahua ke rewa a linda fola moeloa. Whahua mo arista mo pea. O hoko nawa ko e ongo loa loti pe ko e privy councillors. Ki te wate whakaukau solo ke mo whakaukau gai. Ke hinga ko ke tau wai.
Ko ene hanga ko ai foi mea ko ke apia ke society te ta king is well versed with the situation. O hinga ene hanga apoi mai ka mea ko. Somehow ke o te fai tala no angi ki ai he sai. O ke ele foi kamata longo ape ko ni he asi mai ko ni ai stay. Mo longo a ko ni ko ni osi ko no te kau ko o te kau ko o la ki niu ko ke ma ke aloli. Ne whahu mai e e ulawa whapapa wat o kui kai ko ene afio. Ko o singawe mai au he atakai with that experience. Kai. Whahu mai ana tau wherunga ki whahu mai ba mo uto i kamani. Solo. Whaka apa au ki tau ke hongo former minister ko ni. Kai. Na o fai no na service ke kakai ke fonua ka ko o mai ko ni solo i o hinga te tau pe na tala no ai ki ko sio ko hanga foki me ko ni ai mi no pe ai hoko a linda fla mo lo ko privy council pe ko lo ku hu ya hoko ya ko attention ya na ia ngahi requirement criteria ia i he foi position ko ia he taina e poi ai na i kawai mo fe ma o ia ko tahana fa maula ne ma o fa nga tau ke solo o hinga i fa tano ko ni ke o mo ate tau mu noa ya o mai fa pa ta punia ko poi ni ko tau longo mo tau tai fa ha me ge ni whaka ofa e na fio. Solo ka hao o whaka kau koe fo i kau Royal Commission koe ne tolu koe ni na nao mai o whai mea koe ne asika. Kau katoa e pare mia koe Freche vere ko arista umoi pe au koe ai moto whai whekau ko te vita hau ki nima ko talaketi ko kau katoa no implicate he foi commission koe. Panau tala noa kau muri ko ni mo whamawanga ko ni ke ngai elemeniti o good governance mo ngai i responsibility ko public duty au ne nau hanga whamamawhai ai mahu inga due diligence mo mahu inga ko ha nau whakakau o se fungawe na whamore lau miliona panau alba nau whanongo mai kwa ke whai he tu e whanuan hamiangia. Ko hana whakauka. Pai nau pe mai ko futu inga ngau. Pe korapu, pe ko hana whainga whatou nea. Ko he ko mea iau whanatula solo. Ko mea o ngoi au pito, he ko lau se ni turi maha no turite, ai kakai ware. Ko solo. If we are not, if we do not have that moral courage, ke tauhanga o whakatontonua he kua maulunga mama ilo tu mama ako. Ke tau whakatontonua ko ngā ko tau hako ko. Te nau mai ko toi tala noa pehe mea te tau. Ko uhinga ko pehe ko stari liu. Ko whanki niti kuriti ai go nau whatanoa solo ta devil is in the detail. Ko whanki matai tohi iki o liu nai whaike ko nistu tone. Ko ngai mea eo whi mau ke whai e liu. Solo ko marufu wholoa ka kau whama apopate. Ilo neongo ai hai karipa e tau mate matonga ka mo e tau I kare tahi. Kau ke ilo ai mea te aha ke pongpongi mo te mohe po uri te whanong ke tālanga I he loto mo e whakau kau e kakai. Ko launga pehe uhilang, launga pehe he sipoti, launga pehe he wahe kau wai. Launga pe he ola mo e fua o na winu me he sistem e koe whaunga pure.
Ke tui mahalo e piveni ku mahina pito e tu unga kone ku wa o ke ai fatala no kone ku ta fa hoko he fini. Pea ko tu mahino apito pe mama ai whakaukau e hono hoko ko ia ai ngahi mea koe ni ko tu ko foi taha ni ngahi proklama lahi ai foi proklama lahi apito ku ta whahoko e fini ko ngā ta kamata mai me he asika ta fo mai ai i he mawhai whakalewelewa ta hauai ke ripoti alu ki he Privy Council pe mo e penolo pe ta whaosi mai koe ni pe ko tu mahalo ko he fini ngari whiunga ai fiafini ke tau chese ai ngai whamatala ko ni pe molava o tau whanongo ai kakai ki he whamama ko i whai ka toki ai ngai whihui te toki whenga ke o atu ia i he ta proklama hoko i ha ngai whihui pe ha whainga ta whaaki ka te o atu peka koe ka pau kui ai ha me te ke te lau peo whama opo ki ai ka ta mawa he ahoni ka ta toki hoko atu i he proklama koe o e proklama hoko Ia ko tipe solo ko si o anga ko lau ko si fu ki lolo pe ta program pa lahi pe u isi u vai sai ka ke lahi pe me na ka kau ke faida no ka ko tu fe ungai he ko nga ka ta to hoko ai solo hanga pe he u case ko ni he u isi u ko ni o drive au ke u foki o lau mai e ngahi hopo i he hingoa hopo he tofia tokoni au pita mea goea ke ne whakapipike tau koni stutone me tau halafononga me kohili ki he koe ni. Ka koutui o kumahu inga ia. Ki au e solo pai ke utui e taha te tau te lava whaiha mea ki whaunga whonuani. Ka orewa kua takaki ake mama hulu ake halafononga ka kaiki me hen ke kau. He kai ko whakapapau te tau e to iai pe asika e to iai pe ai taha e to lave ange ai taha o fonoaya ka pau he kai ke tau eti he u mea ko os an peki mai e ngahi ripoti hoi o koe e ku whainga ka ia lahi solo i he mahino iange lahi ange ku mahino ki he foi komplikasio o whehu whaki ngai fu neave o ku mahino ai ulalanga i pe ai mo e kau kaka i loto he fu mea na i lau maari le rei pe hono foaki kaike like any other civilized world like any other civilized society kua pau ke nau whepaki ka moha ngahi peau o hala whanonga kai toki lava whakalelei e kahau ko Afrika na i kai ke civilized Afrika ia he mohe pe a hake o toko hake e te ki kato lue ki wharearea na i kai ke civilized pe ia na ia i ngahi fosia o ngahi atakai o society kana i kei mahulu pe mamaha no tataki he na i kei tuia Mandela reconciliations is the way forward ki Afrika ia ko poini we must find tip ko pau ke tau komi ke loloto ka pau o mo oni e tau taranga he mea whapurikare ka pau mo oni e tau mahuinga ia he tau whanau ka pau mo oni e tau mahuinga ia he whonuani ko lea ko men ko wheloto ke whakamanatu solo ko lea ko na whai tupou ni ma na e uhinga ki ai liliu ke whakahoko ko uhinga ko e neako i Europe i Europe he foi waha taim na ako ai mei ko foi pure anga la lahi valu na na osi liu ka vai ka dona to ko hinga e ne fare ke ne na ne pe ke ne kau nga no pere his colleagues in the same class ko faka se serepe ke hoko atu pe he mea tatau amanaki e kehe ko kuhinga fata no solo ke whakau angi ki ai ko haia i he historia e whonuan he fukuanga malohi ai mama me lotu mo mea na amanaki e hoko mea ko he taantata not in our wildest dream ka hama ne hoko it happened ko kuhinga aku o e mu no ai kakai o e mu no ai kautaki o e mu no ai pureanga o e mu no ai ne afio he kwa ke ka taki e tangata ngata wai pe a hoyo ngata ko poini ko aku ko kuhinga fata no solo ko he ongo fu tipeni high profile
Koe ongo fu i tau timiri ki mo tau timiri kare tahi. Me ai na don ke ne hanga captivated ai mafana mo ata mai ka kai. Me ene don ke tau fano hake fela fo aki mo pong mo aho to pe kala no mai ka kai. Ka kui ka. Koe ku alwa tu ka ki fare helpo po atu hafangi me ai solo koe. Fa fe taula mai pe ka kai o fa matala mai na loto mamai. Tui. Hinga ya Whawhatolo. Okay. O whātu piveni, pia malo pito e polokalama lere i whahoko i ahoni. Pa malo atu i he whamama ko ia ku whai, ki ta polokalama, he polokalama ko ia FATUFONU a whao. Whamalo atu ka tiki mo tolu ko toa peka inga, ku mo mea mai ki he polokalama, neongo ko e hoa ine taha makonga, ai polokalama ko ini, na mawhinga pe ke lere e polokalama ko ini, ke ma me cover up e polokalama ko ia i he wike ko tau situ o ki ai, ko ngā ko palapalema ko ini, hono to o ko ia, o e tau polokalama ko he wiko osi, ka lava behe whai polokalama taha ko ni ke ne tāpuni i ango whai polokalama e ua ko ia. Hene tuu ko ia, whamalo lahi atu ka tiki motolu, e kainga ko toa be, ko mo mea mai ke tau polokalama, hange ko ia ko whahoko atu e whiawhini, ke tau ngatai e whiawhini, tau toki hoko atu, i he tau polokalama ko ia ka hoko mai. Pea mo e ngahi whehu i koe te mo o mai, te toki hanga o wakai ki ai, ke whakahoko ia i he tau polokalama ka hoko mai, ka kua te whamalo lahi ke tau ka sponsor, i ono sponsor ko e tau ngahi polokalama ko atu, pe me Vipon Media, ke te kumotolu, whamalo lahi atu. Ka ke ngalo ai South Pacific Loans. South Pacific Loans, o kuna tokoni, ai polokalama ko toa pe whahoko atu, pe me he Vipon Media, ke te kumotolu. O tatao pe ko hai whainga polokalama ko e kuma o atu, o ku fia ai pure, pe me kau ngau e ko ia, o e kautaha finance iloa i loto Okalani, o tōlahi apita ngahi taimi ko nau whahoko whatongia ma tau kainga tonga i loto Okalani. Whia mau no, whia mau hapaanga ke totongi aki ha moua, whia mau ke whatau hau mea leari, whatau api, whia mau hapaanga ke tokoni ki whamiri ki tonga. Oua na ke toe hanga kehe, me he kautaha ko wholoa tau e nau tokoni i ho tau kainga Pasifiki, lea rewa ke starik tupo, whika telefone e whamo ui wha o mai starik tupo, noa valungi au, valu, hiva valu. Noa valungi au, valu, hiva valu. Tala noa rewa ke starik tupo, pe mo e kaunga au. Puka taha pehe kaunga au e, kona osi mateu, ke nau tokoni i koe, i ho o fie mao, paanga kotoa pe mi he South Pacific Loans. Noa valungi au, valu, hiva valu. Ka tau whare koloa wala ko ia, Bates Fashion Store, i loto nuk alofa, oku kei leare mawhana pe, ai tau uta wala ko ku o atu ki ai, hanga atu ki he tau mo pe au building, i loto nuk alofa, te ke lawa toli mo whiri ha whainga wala pe me iai, whetu taki haki ki ai. Pe wala ko toa pe, ku te whatau pe ke tokoni, pe ke mau me iai, e tokoni a ke ngai polokalama ko toa pe, o ku mau whahoko atu, pe a mi he Vipon Media. I he, kata hawala, Koia Page Fashion Store i loto nuk alofa, rawa ke mea atu ki ai, o toli mu whiri ha whainga wala pe, monite ki he tokonaki o kuna whaifatongi ai. Telefoni ko valu fitu noa, ono nima, ono wha. Valu fitu noa, ono nima, ono wha. I he Page Fashion Store i loto nuk alofa hanga atu ki he tau mo e pe au building. Ko tau live stream, o ke lele pe tau live stream. Fia mau ke whaitai hao mari. Putu, peko hape hao whahinga kātoanga, o ko ke whia mau ke whai hana whaitai, whetu taki mai ke tau live stream, i he Viponi live stream te mau lava tokoni ke te koe, ke whakahoko atu ai ngai whaitai koe ia. Ka mahu inga, te mau lava pe, o toko atu ia, i he taimi koe ia te ke whetu taki mai ai, o whatui, pe te mau lava tokoni atu ke te koe, i he whahinga taimi pe, ko hape whahinga loa, ka pau te mau atake mau whahoko ngai o koe ni mau, pe ke whetu taki mai pe telefoni ko na noa wataha, ua noa nima, noa ono, noa fitu, i he Vipon Media live stream. Okay, whia mau whuke tau kau ngā we, okay, hoko atu pe, i he wāhenga North Shore, pe koe wāhenga ko ia i West Auckland. O kulawa ke whahoko e tau ngahi ngā we leipa, Civil War,
Apa oku ke ata ke lava o ngā ue, i he ngā ue koe ni te mau lava o whakakata ngai whia mau koea, pe ke ngā ue ai, i he tau ngā ue anga koea, te ka lava whitu taki mai beke te au, i ha whainga maaria pe ka pau ke whehua ngā ue ai, au kotui ka taini me o mau ngā ue, i whahoka ngahi ngā ue, i site i North Coast, pe te mau lava ki ofi ange i Alpani, ka ke whitu taki mai beke whia telefoni, no wataha, roa no anima, no aono no fitu, no wataha wa no anima, no aono no fitu. Pa te maulava ke tokone atu maau, pe ngata ia ngahi polokalama, pe ngahi tuapi kotoa pe, ulava ke mau oatu he whiawhini, whaampe ke mau mao hapo ulirei, ngai koe nā kuwhahauka atu ane nai koe polokalama koe kuwhahauka atu i he ahoni, ko whahauka atu ia, pe mi American folk, i he wāhinga i utai Amerikalahi, ko te he wika hau, te te whenga pe, nā lava te whahauka atu ha polokalama mi ai, ki mu o ke whoki atu ki Lusila, o whake mō mau hapo ulere i he poni, pakapau na ea hangahi polokalama, mga hilea na kai ke whiunga mo tau, te mō mea mai ke tau polokalama, pe mga kolwha mori atu, ka matatau atu, ke polokalama pe kutoa ke hoko mai he ni, ko e langa whanua are mātua e muri, aia o whahoko atu ia he taimi fitu e whiawhia Lusila, pe koe walu e whiawhi ko ia atonga, aia koe taha hengi ia, i he whetu koeni o ko iai. Mō mea, o whatka tingi mō tōlu ka tau toki whilonga aki. Aho e poni mo e tumisi, ma arifeti na koho i misi. Aho e poni mo e tumisi, ma arifeti na koho i misi.